Урие Эдемова. Айдын кечеде. Гайыт кеч яткан Алиме насылдыр тасырдыдан уянды. Яткан еринден кыбырдамай динленди. Капыны кимдир яваш, гайыт мукайтлыкнен такылдатты. Алиме еринден көтерилейм дегенде такылды бир кереден токтады. Фысылдылар эшитилди. Соңра аяк добушлары капыдан узаклашкан кеби келди. Пек агыр яралы жок. Япылажак ишлеринин эписini яптым, бу ким болмак мүмкүн? Жокса, анавы инсафсыз кене картанайны какыштырдымы? Деп тушунду Алиме. Пек кеч олганына бакмадан, ятканда Клавдиянын пенжересинде да ярык олганын көрген эди. Бир хыянеттик да тушунуп чыгармагайды, деп тушунду. Чүнки 2 күн эвелси Клавдия энди оз одаларына авушкан картларны андан кууп чыгарып, өзлөрү кечмек истеген эдилер. Картларнын одасы кеныш ве ярык имыш. Ийиги даба үстүнө жыбай раст келип Клавдияны токтатты. Алиме чарчабек еринден турду, кроваттын башындагы антерини абул-кубул кийип, софага чыкты. Клавдия бу вакыт сасык картыңнын янында отур, бир да юваңдан чыкма, деди. Картина артындан уйтеп, оз одасына кирсетти. Артына чебирилгенде, өзүнө якынлашмакта олган Алимени көрдү. Оңа кулак асмады, тез-тез янаша одага кирди. Алиме токтады. Бу эле кеч маалде картанайнын бу нишаретлинин арасында не ола биле деп тушунду. Алименин каршысында умутсузден Клавдия пайда болду. Афу этиңиз, хозяйка. Соңки сөзге айрыжа айыңг берди. Сизни да раатсызладык галиба. Картлык беласы. Кеченин бир маалинде оңа отмек керек болгон. Карты десен даг ехип кайткан. Сизни уйкудан уятып, отмек суражак болгон. Мен да ятмаган эдим, кызым пек кеч келди. Ажеле иши бар экен. Одамызда ярык олганына бакмадан, мага дегилде сизге чапкан. Ийиги шу арада софага чыктым. Андан капыңыздын түбүндөн кайтарып кетирип, элине ярым отмек туттурдум. Яры кечеде адамларны уйкудан уятмак болорму деп, өзүнө да азычык дарылдым. О калын этли омузларын силкитип күлдү. Алиме оңа яваш, яралыларны уятырсың деген кеби бакты, лекин индемеди. Айды саба бакармыз деп оз одасына кирди, ерине ятты. Жок вакытка жи уклап оламады. Көзлөрү о күндө оглу Жафер, кожасы Алим пайда болдулар. Олар шындык кайда, не япа экенлер? Абибулла аганын айтканына көрө, бул мушкул ве канлы жеңкнин бүтмесине чок калмады. Тезден галибе, фашизм жок этилер, сак селемет калганлар эвлерине кайтырлар. Алиме Акыяр Азат улунду деген Козайдын каберин эшиткен соң, оглу Жаферни тушунде насыл көргенин катырлады. Алимелер балалар ненкени кайдадыр качып кете экенлер. Кенеш чөл, отлар адамнын тизинден келе. Олар таза ве ем ешиллер. Адамларга чапмага, тез жүрмеге имкан бербейлер. Арттан эсе алманлар эп сыкыштыралар. Көкте кара хачлы учаклар бирден башы ашагы эне ве соңра юкары көтерилелер. Бомбалар кача ятканларнын артында, о күндө янашаларында патлайлар. Таш, топрак ве отлар төпеге савурулалар. Эркес кача, эркес кычыра. Базан төпеге таш ве топракнен берабер адамлар, эл аяклар атылып кетелер. Каршыдан бирден иры-ирып танклар пайда болдулар. Алименин янына келип токтаган танктан yüksek бойлуу дүлбер йигит сычырап тушты. О Жафер экен. Алиме балам, эвладым деп ону кучаклайжак болду, лекин Жафер бирден арт-артына кетти, барып танкына минди. Алиме онун артынан чапты, кычырды: Жафер, балам. Капы үст-үстүнө катты сабырсыздык менен такылдады. Алиме сескенип уянды, такылдылар кене текрарландылар. Ким? Алиме юку серсема андан жабап биле беклемеден тез-тез барып капыны ачты.
Ичериге элеринде автоматлары эки арби сокулду. Алиме арт артына чекилди. Кожаңыз кайда деп жекирди арттан кирген офицер. Кожам да оглум да жебеде, деди Алиме. Сет үстүндө яткан Жевайыр бирден бу алман аскерлери кене кайдан келдилер деген кеби бакканы алда бели үстүнө көтөрүлдү. Бу вакытта ода ичиндеки сментик ток черели офицернин гурве сердцеси яңгырады. Совет өкмөтү адынан билдирем ки, ватанга хайынлык япканыңыз үчүн сизлер, кырым татарлар, Кырымдан сургун олунасыңыз. Сизге жолга азырланмак үчүн 10 дакыка мухлет. Тез туруп, өзүңүзнен берабер ала билежек шейлериңизди азырлаңыз. Алимени шемшек урганы кеби болду. Халкны өз ватандан сургун этмек, Юкса böyle şey olmaz, bizni atacaklar. Ne için? Тушунуп отурмага вакыт жок, тез олуңуз, жекирди офицер. 10 дакыка ичинде бу бакытсыз кадын өзүнө келсинми? Юклай аткан балаларны уятып кийиндирсинми? Өзлеринен берабер бир шейлер алсынмы? Жевайыр дешетленди, турду, лампатынын ярыгын көтөрдү. Янында яткан Кемалны, Алияны, серверни уянтмага, кийиндирмеге тырышты. Янаша одадан кирген Асан карт келинине аскерлерге таажипленген алда бакты. Баба, ер чапаламак, кыяр ве кабак сачмак эписи бүтті. Бизлерни эпимизни сургун этелер. Энверни уянтыңыз, деди калтырабык сеснен Алиме. Дүйнөнүн Асан карт сачмак үчүн келинине татлы кабак урлугу кетирген эди. Карт бир күн эвелси койнун жыбарына не үчүн чоктан чок яны американ фордлары ве студебекерлери кетиргенлеринин себебини шымды аңлады. Ләкин бутун халкны өз ватанындан сургун этмек? Жок, ола билмес. Карт барып өзүнүн бир одада яткан Энверни уянтмак истеди, ләкин аскер офицер аңа түфекни тиклетти. Карт бир жакка кыбырдамага кыныс жок, буларга жардам этиңиз, деди офицер турмага эстемей шыншыклаган, аглаган балаларга ишарет этти. Анда торунум юклай, ону уятажагым, деди карт. Офицер разы болмады. Сен бар деген кеби Жевайырге ишмар этти. Балаларны ярым юрту кийиндирип бир чейчиклер алыр алмас вакыт кечти. Серт бакышлы офицер чыкыңыз, деди. Яшамага бир şey алмадылар да, деди индемеден балаларга ажынып баккан турган экинчи арби. Алиме шкаф ичинден бир отмек, un толу торбаны алды. Асан карт чубал ичине балаларынын ве Жевайырнын урбаларыны толдурмакта эди, эки юрган сүрөклеп чыгарды. Кене одага чапып кирди, бир şeyler да алмага истеди. Эки аскер ве офицер автоматларынын кундакларын эвден бала чага эркесини үйтеклеп чыкардылар. Жевайыр токтады, ичери кайтып кирмек истеди, ләкин аскер онун огуну кестирди. Мүмкүн дегил, деди кати кийик сеснен. Анда не япажаксың, балам, деп сурады Алиме. Онун чырайы дивар кеби бембейаз эди. Филжан ичинде көпелерим калды, буюк анамдын идеясы эди. Энди олар бизге керек болмас, кызым. Алиме ушуп аглай аткан серверни кучагына алды. Өз одаларынын янында эллери, ченгелери калтырап турган картлар туралар. Картанайнын көз яшлары бурушук янаклары үстүндөн акып түшмекте. Карт таягына таянып, эки букленип калган. Клавдия ве кызлары көрүнмөй. Сизлер бу бичарелеринин артынан автомат тиреп жүргенже, анда жебеге барып душман менен урушкайдыңыз, деп согунду бели үстүнө көтөрүлүп, не олганын аңламай турган бир аяксыз яралы. Автоматлылар бир şeyге кулак асмай, өз ишлерини фаал ижра этмекте эдилер. Хусусан бу эвге биринчи кирген ток черели лейтенант айрыжа фаалиет көстөрмекте эди. Алимелер азбарга чыкканда бутун юкары маалянын халкыны, кырым татарларны, автоматлы аскерлер оларнын эвлери янындагы мейданга алып келе атканларını көрдү. Азизенин элинде кичкене букча чыга. Онун ичинде не бар, не жок ала билсин. Эки баласы эки жактан
Анасынын этегинден кави тутканлар. Балаларынын көзчүклери элемле. Аналарына, бабаларына bizlerni sıcak döşegimizden tursatıp ne üçün mında alıp çıktınız degen opke ile bakalır. Lakin ananın balalarının guya alıp bereceği yok. Çeresinde insanı birden özüne celp etken dülber gözleri şaşkın bakalır. Arttan keleyatkan 7-8 yaşındaki oğlançıkının kucağında bir bütün taze ötmek. Gözlerine bastırıp kiygen kalpağı tübünden meydandaki balalarga, analarga baka kete. Kimerde abına sürüne. En arttan yavaş keleyatkan Abibullah ağa ok sürmekten boğulup kala. Azize Alimeni Асан kartını көргенінен бірден Алиме аптечігім, Асан emdечігім, bu автоматлылар kimler? Olar bizlerini anda alıp giteler, деп soradı. Alime de Асан da ağız açmadılar. Azize'nin suali avada salınıp kalgan gibi oldu. Komşuları, Şayip'nin balaları endi özlerine tutabilecek yaşındalar. Eki kız anasının çeresine baka bereler, anamның yüreği yaramaz dep korkalar. Kıçkene Raşit anasının elinden tutkan. Üstünde daima kiyip yürgen garoz donu, ayağında pötüçükleri, bıcacığı yukalık etse kerek uşugen çırayçığı murargan. Bu orta boylu, küler yüzlü baydarga asılında yalı boyundan kelin olup düşken kadın gayet nezaketli, akıllı, terbiyeli, ciynaklı ve dülber kiyinmesinin evini temiz tutuvunun ayrılıp duraydı. Alime'nin ahiretlik dostu Sunduz. Tabiatları da birbirine pek benzey. Sunduz gayet kuskun. Dersin bütün vakayadan evvelden haberdar. Şaşıp şaşmalap kıçırmay, ep düşüne, neler olayatkanını anlamak istey. Fikirlerini hepsi bir toplap olamay. Dostu Alime'ge şimdilik bu meydanda erkek zatı Abibullah ile Асан kartka akıl yetecek şey değil degen gibi baka. Başka tüfekliler yukarı mahallenin en sonki evlerinde yaşagan kadınlarını ve balalarını aydaştırıp getirdiler. Olarının arasında Hatice de var. O Alime'nin korantası yanında toktaldı, bir şeyler aytmaga niyetlendi. Bu vakitte avtomatlı asker onun omuzundan turttu. Ne ağzını açıp kaldın? Sen mındakilerinin hepsinden baktılısın. Olarının hepsinin yanında birer çömelek bala var. Sende ise ne bala var ve ne de kasevet, dedi. Tülün tutulsun. Senin neden haberin var imansız? Benim Arslan gibi oğlum var. Olar dağda hareket etmegen olsa sen şimdi mında böyle forsalanıp yürmez edin. Ona açılı baktı Hatice. Asker ona avtomatını tıkladı. Şimdi köpek gibi öldürürüm, kahpe, dep kıçırdı. Men Alman başkeserlerinden korkmadım, sen bana kaç kapıksın? Bileginen avtomatının ağzını kenarga ötedi. Alime, Tünemin bir oğlançık kelip aytты, oğlum sağ eken. Lakin o endi bizni kaydan kıdırıp tapacak, dedi Hatice ve ayda, al da ket, at meni, degen kiba askerge tiklenip baktı. Kadının gözlerinde, çeresinde zerre kadar korku yok idi. Çok geçmeden bütün koyunun halkını mında topladılar. Yuku sersemliginden ne tapsa onu kiygen balalar tan soğuğundan uçup ağlap başladılar. Alime demi ev içinde bir şeyler alacak olup çapkalaganda en zarurlarını değil de eline tuşkenini alganını endi anladı. Serverinin üstünde donu yok. Aliye paltosunu sorap ağlay. Üstünde bıcağı bile olmagan Kemal omuzlarını kıskan adamlarga şaşkın bakmakta. Enver yukudan daha keregi gibi ayınıp olamay. Kart babası alıp çıkan urba çuvalının üstüne oturgan, esney beri kaltıray. Асан kart tekmil şaşmaladı. Aşağı mahallede karısı küçük kelini eki balasının kaldı. Bir çare tapıp anda keteyim dese, mında Alime 5 balasının yalnız kalacak. Hiç olmadıkta bir yerde olgan olsalar, kart olarını evden kuvup çıkargan leytenantqa yakınlaştı. Oğlum, aşağı mahallede benim kartiyimnen kelinim, torunlarım var. Olarını mında alıp keleyim de,
деді ялвары жесесінен. Ашағы малиге дегіл, сізге кенарға бір адым атмақ мүмкін дегіл, деді сырдавышлы аскер. Тез барып еріңізге отырыңыз. Баба, мен evimizге кірмеге істейм, деп қиямет қопарып ағылай Абибуланың құчағындаки қызчығы. Азизе екі баласыны одеял içine сарған. Асан аға, біздерні қайда алып кетежеклер, жоқса атажақлармы, деді Азизе тілі күрмекленген алды. Алименің құлағына таныш sıcak сес ешітілді. Алиме, баланың пальточығыны ал, о ушуйдыр. Мынаву өтмекні пенірні балаға ашат. Алимелерінің evінде яшаған қарти қоранын о яқындан қычырмақта еді. Боқча үстінде отырған Жевайыр ерінден сұчырап тұрды, қартанай бетке чапмақ істеді, ләкин серт давышлы аскер оны дерал тоқтатты. Бар еріне отыр деп қычырды. Қартанайға кет андан деген кебі қайтиліктен еліні саллады. Қартанай шашқын бақты, соңыра ачуланды. Оғарып бала чағаның қадынларының не қабаты бар? Сен насыл офицерсің деп қычырды боғық сеснен. Алимелер олған тарафқа кечмек істеді, қораға тұрмашты, ләкин қартлық оз ішіні япты, о қора артында чөкіп қалды. Еліндегі пальто ве отмекінен пенірні алимелер олған тарафқа атты. Озы сессіз сусып қалды. Біраздан оны қарты евге қолтықлап алып кете атқанда, Алиме оларының артындан: Александр Петрович, женктен менің оғлым ве қожам қайтып келсе, оларға олған вақияны айтыңыз деп қычырды. Қарт тоқтады, артына айланды, башыны саллады, көз яшларыны юмруқларынан сүртті. Таң атып, орталық ярықланып башлағанда, yol boyu қайдадыр ашықып кете атқан яш қыз көрінді. Тоқта, қайда кетесің деп қычырды аскерлерден бір оңа. Ишке, деді қыз. Адың не? Аскер ачулы қычырды. Фатма. Оле олса тез-тез артына қайт. Қыз аскерге ода не үшін деген кебі тәжіпленіп бақты, sonra кені yolunu devam etmek istedi. Жеме қалқылар бір олып ватан азатлығы оғрында жан алып, жан беріп ұрышқанда, бұ аскерлер, бұ мемлекетінің ерлі халқыны, бір дәнесіні бөлек қалдырмай, бір гежеде доғмыш ватанының бағырындан қопарып алып, башқа ябанжы ерлерге алып барып төкер, деген шей яш қызының ақылына қайдан келсін? Затен, Совет халқы сүргүнлік, бастырық, жазалав кебі шеге алышықлар. Ләкин оларының маңа алақасы жоқ деп тұшынды қыз, о ресми іште чалыша. Ишмеш деп отырма, евіңізге қайт, шынды гебертірім, деп жекірді аскер. Сенің кебелерінің чоқысыны юварлаттық бүгін. Қызыңа шашқын бақты, артына қайтып кетті. O evlerini temizlemek için ketkenler yuklap kaldılar mı ne maraz деп oz başına küfürlenip sogунды asker. Çünkü Kırım Tatarlarını vatanlarından kovup çıkarmak için meydanға ketirilgen gruppalar arasında bu işini kim tez yapabile gibi yarış teşkil etilgen eken. Bu asker şu yarışta ilerilikini almağa tırışa. Aradan 45 yıl keçken sonra bu facialı vaqia hakkında Жевайыр bir askerinin yazganlarını okudu. Urmetli arkadaşlar, 1944 senesinin Mayıs 9'unda men adi asker olarak hizmet etken NKVD askerleri kısmı liter eşelonunun bir yerde toxtamayıp, Kırımға kelip çıktım. Jankoy stansiyasından Kerç tarafqa burulduk ve anda yerleştik. O vakit biz Almanlar tarafından Kırım dağlarında kaldırılgan göңülі Tatar atrядlarının күрешmek kerekmiz деген laflar yürüyedi. Ләкин sonundan belli olganına göre, biz mında bambaşka maqsadен kelgen ekenmiz. Biz belli vakit devamında Kerç'te garnizon hizmetinde oturduk. Mayıs 15'te ise bizim rota Leninsk rayonu merkezine avuştırıldı. Mayıs 18'inde gece trevoganen kalkıp, birkaç saat uçsuz bucaksız çöl boylap adımladık. Sabaha yakın Oysul koyuna barıp çıktık. Operatsiyamızın maksadı Kırım Tatarlarını oz vatanlarından kovup çıkarmak ekenini bizge tek anda ayttılar. Kol pulemetli askerler koyunu sarıp aldılar. Kalgan askerlerden ise uçluklar teşkilatlandırılıp, onlarının başına serjantlarını, ofitserlerini
ve Kerchli оперативниклерni койдылар. Операция saat 4'te başlandı. Biz evlerге kiре ve Совет үкіметі adından sizге bildiremiz, vatanға қайынлық yapqanınız için siz Sovetler Birliği'nin başka rayonlarına surgun etilesiniz, dey edik. Bu operatsiyanın ozu ahlaksızlık edi. Ama böyle ahlaksızlık şaraitinde bile gayet çirkin hadiseler olaydı. Mesela apansız musibetlerden şaşmalagan Qarti çölge kaçacak olganda onu pulemetnen atıp öldürdüler. Da yakında gospitalden evine kaytıp gelgen ve oz hukukları hakkında ağız açkan ayaksız invalidni maşina yanına süreklep getirip bir çuval un gibi kogertege koterip attılar. Ertesine gece saat 12'de surgun etilgenlerden tolu eşelonlar Kırım'ını terk ettiler. Bu adamlarının malı mülkü, hayvanları oz alına bırakıldı. Bir aydan azacık ziyade vakit geçken son, iyun 24'ki keçir gecesi biz Kerç'ten keni çıktık ve sabaha yakın Marfovka degen koyge Kerç ve Feodosya arasında geldik. Bu koyde esasen Bulgarlar yaşaydılar. Hepimizge siz şu koy sakinlerini kovup çıkaracaksınız. Bütün Kırım boyunca ise bugün Bulgarlardan gayrı Rumlar, Ermeniler, Karayimler, Çingeniler çıkarılacaklar, dediler. Adamlarga biz mында pichan hazırlamaga keldik dep aytmak керек edi, şayda yaptık. Biz özlerimizge ayrılgan участкаларны boylap tarqagan son, mahalli sakinler bizlerini ileride olacak şefleri sıfatında kuvançla karşılap aldılar. Tırnakçalar içinde yardımcılar için cömertlikle sofra donattılar. Belgilengen vaqtda koyge maşinalar kirip kelgen son ise biz şorbacılarga Sovet hükümeti adından dep ilan ettik. Böyle tarzda ötkerilgen köçürüvler bedence ve manevi azaplar cihetinden hiçbir şeyinin kıyas etilmeyecek amildir. Oz ömründe bu şeyini oz başından geçirmegen adam besebelli bu facianı zarur olgan derecede tasavvur etip olamaz. Böyle şey tarihta olmaganına bakmadan, şimdi aşkarlık devrinde bile bu akta pek az yazalar. Yazsalar da ziyade mukaytlıknen sakınıp yazalar. Birinci Cihan Muharebesi başlagan son, Rusiyada Almanlarga karşı faal hareket koterilgen edi, ama Çar Nikolay II Almanlarını surgun etmekni akılına bile getirmedi. Yalnız Cihandaki birinci sosyalist devletinin yolbaşçısı olgan Stalin, böyle vahşi hadiselerini aklamak için çeşit manaçıklar tuşunup çıkardı. O vakitte men ve aman bütün safçı askerler pek yaş edik. Men 19 yaşındaydım. Biz komandirlerimizin bütün emirlerini namusnen eda edik. Şimdi yaşım endi çağına yetkende bu mektupnen yüreğimdeki günahını şu mazharılık işlerde iştirak etkenim için günahımны az açık olsa da yumak ister edim. A. Vasin, agronom, cenk iştirakçısı, Melitopol şehri. İşinin ne kadar ciddi ekenini adamlar anlap başladılar. Lakin balalar bir şey bilmek istemeyler. Biri aç oldum, digeri uşudum, biri da evimizge keteceğim dep ağlaylar, analarını çekkeleyler. Bebaht kadınlar. Kartlar ve kartiyler anda mında çul çuburlar, bazıları dım toprak üzerine serilip kaldılar. Yaşamak için olgan umut kesildi, gözler sönüktüler. Tışından tırnağına cesilalangan 4 yıl devamında avam halkını aşalagan, akaretlegen, döggen, azaplagan düşman bile onlarını böyle vaziyetke tuşurup olamagan edi. Faşistler bu halka 4 yıl zulümlük yaptı, lakin bir defa umutsuzluk alına getirip olamadılar. Atılmak için tizilgen vatanperverler karşısında bile Alman avtomatçıları böyle akaret gösterip olamadılar. Hepsi bu insanların gözlerinde bir gün ola siz mından sıpırılıp çıkarılırsınız. Bizler olermiz, lakin başka birlerimiz sizin hakkınızdan gelir. Bizler mutlaka galip gelirmiz, degen işanç ve umut kıgılçımları yalkıldap alaydı.
Мейданга топланган бул кадын, карт ve картийлерди бойле инсанны, дүйнөнү жашата билежек ишанч, эмниет, умут дуйгулары сөнгөн эди. Үйлеге якын ач ve yorgun халкны устлери ачык юк машиналарына толдурду ve сыранен жолго чыктылар. Тазе ешиликлер ичине көмүлүп башлаган байдар, догмуш эвлер, сокаклар яваш-яваш артта калып башладылар. Машина көгертесинин бір көшесинде кысылып отурган Жевайыр бүтүн несил эждатлар, баба деделери жашап кечкен догмуш көйүнөн сагылыклашмакта, көз жаш төкмекте. Эй Раббим, кара юреклерден чыккан якыжы, зээрлейжи, жок этижи рузгарлар бу диярнын фиданыны, гонжо гүлүнү, ярашыгыны кайдаларга учуруп кетмекти. Бу бакытсыз бала чаганы, картларны, кадынларны илерде нелер беклемекти.